Karno nili Prasanto Rongha Newsfast CEO Newsfast Karbianglong Lapen Member Secretary Karbianglong Against Corruption Punilihin Ilungdo Karbianglong Against Corruption Chief Convener Ki Hai Samsing Hanse ni Alang Lipen Karbianglong Lucu Parlema Putak Pini Indeng ini Cihu Penpo Asik aporan Ipin Pen Alang Lipen Cihu Penpo Nasi Chief Convener Ki Hai Nali Kidamtang episode 10 Karbianglong officer lapen elected representative to power misuse opo asiso power misuse konat pedak malah sopona lidak rat pengkladak pen ham ika Karbianglong Autonomous Council Kaparlo itu elected representative lapen itu officer itu power misuse ke lahan lo je backdoor pen appointment GP backdoor pen bill payment GP backdoor pen काम की पी lahai ta isi power misuse lo la pena pata jitu government atangka pen jitu greater public interest akan ke claim nang ya la amithang arbor bagan asa bagan akowe bagan abari ke dam tuwar sila tumbang cidon igro jadi kalah latesi power misuse lo ate rara tu lecile itu kan itu rat akenan sort along banget claim fresi atau amethan bari robar kita matuar sosasi kokali pa iking hala daga ratun namo kita mi la puson dokok la pena parta itu gov employee itu ba officer itu government quarter dopo government quarter do palang tu man ko pilo claim ji banke amen ci thap de ceraya pula sa quarter ke lata power misuse lo la pena parta itu sorkari along le pusipulo sorkari de government along le government along banke itu elected representative tu banke aning hang dok si amen kasi thap lo le amen kasi thap lo komane banke ciri pharo ini komane banke ciri pharo phok mane ala la solong le banke api polong le si tin ko sistem la pulo banke buat ni si arat aki sundo ko ji pu banke itu representative bertumat hai ke data power dokok masih power misuse pon marada tote ini nam tuna inte nangli la Karbianglong officer la elected representative tu tang hamate backdoor pen mathamani pan payment job payment contract job so kachi pia puta rad pan pithei jima arta pan pithei mal so la so puta ke le yakenan so pulote ili tuma elected representative la pen tuma officer tu je backdoor pen appointment kipi backdoor pen bill payment ki backdoor pen contract supply ki pinili anghet pithe akenan so pulote lagi tonte nang likladak pen te rada pan la corruption ke claim pen job Karbianglong hampang along kwan kanahok do ikpunali thandikate corruption ajoy ne ke itu ma society ke hino piglo power ke do tu maban do wara lo tangka ke do tu man do wara lo power la pentangka kawi itu maban ke injinso memelo Karbianglong angkang pi Karbianglong long inut bahne de si power la pen tangka ke do ichot lo transparent ladak abipin lo power puno ayar awal pun sharing puke abipin lo la soja ini ili tum uwi kimia tum kaya dangke kang tingku kapir helong telang tum bucenan lo sakuri lecuhan dunta long le tangka do sonte bani pas gus cupi dun pen long nok tahan kita ili tum karbi uwi kimia tum are deng komada are deng silak kiat lagi ko ge do mati isia sakuri ke chunam nangi phansi lak kiat lak phok pinangi
pulau te lahir sumaratun ke sakuri ke tsunami tangka velo le sakuri tsunami tangka ke velo pen lahir sumar uwe kimia tum contract le choklen dun busta percentage jong si pipe pulau te bilong le lo pulau te lahir sumaratun ke kam choklen dun elo bangso pen ajoy le tum uwe kimia tum bang aod adur bang akarek jitu aod adur so arule puno so pinsule puno aod adur bang nang henu bom nang celar nang kong upai we ili tum pudun te sai jog ji da sialang tum bang ke iji mani tangka ki joy ke longi phansi ma tharo akimi da laki akimi nu pulan tu matha por je pin do lasi ili tu ma society long ke jong sila tu corruption jong si khang dun de no na ma jong sila ke itum kar biara da tu check and balance do dun de ye ili tu ma officer tu mile tu ma elected representative atum ke claim je tu power misuse put hang sila tu lang dum pamili pulote ili tu uwi kimi tu ke bang ya kai bang ke kang tingku apirthisi bucinan po tela nang lima thai man tela elected representative la pen officer tu adona rap tu si government job kelong takarbi si kelong lo puna lima thai man mane karbi officer adona rap tum si kelong lo pot karbi si kelong lo pu la so ban nang li lo po na karbi amen pe jo si emotional blackmailing ne karbi puamen pe si emotional blackmailing ke claim me sili tu makar biara ratum ke wangi akai ke kat an pir thilong si dun long lu pulote nili chedon bon sita laki transparency candidate jala ke he katum phan ke he katum ke long vek nang ji ji tu aman ke long vek nang ji jakong ke long ke det po si suppose alam penalang lo karbang long ke no namat ke komando power ke do ke CM MP HD minister latum si power do chulo pulote latum ametha constituency tum CM constituency son MP constituency son HD minister constituency son ke muni latum ke sakuri da don tin long lapo contract da don tin long lapo bill da don tin long lapo sistemi karbiang long angkang pi aprek constituency do MSC constituency 26 constituency do hala 26 constituency long komane EM ke komjuri hak atum ke komane MSC EM ke long dun dia tu hala tum ke radakan claim on ile po contract amithang mun de chipiun ile po sakuri da amithang mun pana chipiun ile po lake ala po jakong edo tum bang ke cerai hupo kavi tum bang ke culang pro la si la son bang avedia si transparency nanji jong si sakuri le people sta interview hang merit ke thek ateng pe ni podben pino ili tu mo wi ti mi tu danon ke aprang son kalilo ke thek iri dopig lo metric pass busta ekdom A+ kelong atum sede lo star mark kelong atum sede lo yala ke thek atum ban ti pi bang ke nililing arong lo sta me karbeng long angkang pi ke istiver constituency tum si thek lap lo mai de laku kali kali karbi pamen pe emotional blackmailing wara ma kapel karbi tum long lidat tu bai chok chide si lata equality na democracy lo ma equality tu avidet panave la pe la pulo te government kachari amitha government kachari amitha elected representative do wet government do wet tumang bong ta ni avlo ni ching sam se ke do wet la tilo na ni ko hak lam la tibka nte juga datang episode nang li ni je la karbeng long atau mas konsil long batai ni tangkawan ko pasobanan ti hek pen than ni ba la ke hok lo karbeng long atau mas konsil lo ni kan si long es general batai ni tangkanang ni la ke akenang sot pula tin ni yang thek ti thek batai non kan ni long financial sanction order do Karbeng long otomas council ke parlo 30 department long first half second half kon se tangkanan kelema laki ni radakan ang thek pithek la penke Karbeng long otomas council ke parlo asitina department isi tangkanan kele akinan puno tinili ang thek radakan pithek sta la dagang bong sta me
la so tangka nang kilipen kapadam nanji a transparency ka bede jitu a hokpet kam claim nanji din claim klede la puson a posinon tum ke chithan chimu ponang ko a holo government tu tangka bete ini nang lelo ni ngarong no bete ini kali bete phot ro le nang lu sai ni ngarong du nang polake itu meaning garong memi ala Molong ri hasi tanggalang. tangka ke nang lelo stami la so tangka nang kilipen proper implementation lo kenang itu government itu makinan sort aparman si tangka nang kilo side konane misuse of hankali je non se suppose alam penalam lo isi department lo dharo 20 crore nang lelo di 20 crore nang lelo 50 crore nang lelo 75 crore nang lelo la so tangka komani political benefit fund divert de la pusona bang kali dia nampo hokpet adima bang tangka khorcha lo deli tum kar bang lo stane kaching thura ang thek bang ni tum thek dun lo Jika hai Karbing Long Kipalo 30 department tu lapen Karbing Long kaprek states central department doan along nang likoson si lahai department long Jepang lim tu antek pantek dun tek ponte la 30 department long corruption punang ko apa henon bangkai dak koson corruption tu pantek ho mission alam sinali na card julo the 30 department along asitina department sitame DPR kudo detail jitu project report details project report walang tum isi scheme ke de laso project report ke head of department along alang tum dore laso bangso against tangka tanang leji selik tum ke lang nai bangke copy scheme put haksi DPR ke lo ma head of department tum laso DPR ke lo tengpen ahok pet adim nong kam claim de ahok pet adim nong kam claim la ni tum lang dunan po la lang dun lo plo te tum yong si ahem akam pen alam akam ang tek tan lo plo te la bang ke ahok claim lo po sin tum de tham po study paper wo ko long bang aga paper long bang ke scheme men do ko lo tangka nang sanction do ko lo de tangka bill ke withdraw ta do ko lo contractor men ta do ko lo stami on the spot adi malong bangke ang thek thang da thek long le de lo te la ke le tum kichu bang lim do tang lo pule tum bang thek tum ba jong dun me lo se la puson ang thek do pik paper wo ko long bangke kar bang long termas council kapar lo 30 department lapen ang part kar bang long termas council kapar lo le department state government dan central government jitu kar bang long along ke dua department la puson do pik je paper wo ko bangke kan ke claim kle avelo stame adima bang se alam pen alam de tim chithana na chihek pen kar bang long ang kan pie bangke kijuna lang ki pipe ke arong tin adon tin da ave det puma kusmatha PhD ke dorap kan ta PhD de le ringi hut kali de nang li PhD benda urban rural benda ring hut lo de PNRD benda ring hut lo ठीक secretary block benda ring hut PWD benda ring hut council work benda ring hut pulote arong tin dali tum ring cetak yat nang po skabinon karbi arong dam tha ake hilu ke dam nang lang lilung bayong la along dam itha nang li rong hang arong dat ka kuti rong hang dung arai long dam tame la po di sama long dam tame nang li don ko ang serong ko ang ring ke dam nang le chini to nante apota dolo pini ge chiku chipu ron lan le pachut ponna kardo